On će ovdje odošao. A nije? A ide ovdje. Ne, zbog zije će držati ovo, inače ne bi. Znači, upalit će se mikrofon. Čuje se. Zamolite da dopustite samo imami da prođu u prvi sat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada uzvišnom gospodaru Allahu dželešanuhu, salavat i selam na Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemente, ashabe, te na sve muslimane koji ga slijede sve do sudnjega dana. Poštovani Ismail Efendija, poštovani Zijad Efendija, poštovani imami, draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: svaka duša će smrt okusiti, a zatim će se nama vratiti. Mi smo se danas ovdje sakupili da posvjedočimo istinitost ovog kur'anskog ajeta, da klanjamo dženazu namaz i na bolji, ako Bog da inšala svijet, ispratimo našu Almu Ašić, suprugu našeg Zijad Efendije. Alma Ašić je šehovačka hodžinca, supruga vašeg imama Zijad Efendije, koji već više od 20 godina ovdje sa vama šehovljanima dijeli svu dobrotu i gorčinu ovog dunjalučkog života. Mnogo puta je Zijad Efendija ispraćao vaše mergume, dolazio na vašu žalost i na vašu radost. Zajedno sa vama dijelio tugu i dijelio radost onoga u čemu ste se radovali. Danas je došlo vrijeme da mi zajedno sa Zijad Efendijom podijelimo njegovu tugu i da na budući svijet ispratimo njegovu hanumu. Inače, naše hodžince su žene koje mi ne spominjemo na nekim svečanostima, ne dodjeljujemo im zahvalnice i priznanja, ali one su tu da dijele svu dobrotu i svog očinu imamskog posla zajedno sa svojim supruzima, zajedno sa imamima. Oni osjećaju i kad je imam sretan i kad je žalostan, i svaka dobra hodžinca stoji iza uspješnog imama. One u sebe gutaju sve ono što je teško u hodžinskom životu. Ja sam našu rahmetlu Almu upoznao prije nekih 16 godina i mogu kazati da je to bila jedna čestita hanuma, hodžinca šehovačka, koja je bodrila svoga supruga Zijad Efendiju i koju nikada nisam vidio da je nešto ružno kazala o svome džematu, da je se žalila na sudbinu koja joj je dala mnoga dunjalučka iskušenja. Evo danas mi joj klanjamo dženazu namaz i molit ćemo uzvišenog gospodara Allaha dželešanu da joj se smiluje. Molit ćemo Allaha dželešanu da joj ukabuli sva ona dobra djela koji je sigurno bilo jako mnogo. I molit ćemo Allaha dželešanu da joj oprosti njihove pogreške. U ime Medžlisa Islamske zajednice Sanski most, u svoje lično ime, ovdje pred ovim cijenjenim skupom, pred vama, braćo draga, ja poručujem našem Zijad Efendiji da se slobodno može i danas i u budućnosti osloniti i na mene, i na naše kolege, imame, i na Medžlis. Mi ćemo mu biti podrška u svakom pogledu. Ali isto tako džematlije šehovaca ja danas ovdje pozivam i prozivam da budu podrška svome imamu.
onako kako vam bio podrška 20 godina vama kada vam je klanjao dženaze i merhume ispraćao vaše, da mu omogućite da normalno živi u ovome vašem džematu i da normalno obavlja svoj posao. Vi džematlije Šehovaca znate na što ja mislim i danas još jedanput kažem, pozivam vas i prozivam da vašem imamu omogućite dostojanstven život u ovome džematu i da mu budete podrška u ovim teškim trenucima. Danas ovdje sa nama je i Ismail Efendija Smailović, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ja mu se u ime porodice Ašić, u ime Medžlisa Islamske zajednice zahvaljujem što je došao danas među nas i on će vam se, ako Bog da, inšala, obratiti. Ja još jedanput želim svima vama da se zahvalim, a posebno kolegama i imamima koji su došli iz Banja Luke na čelu sa glavnim imamom. Zahvaljujem se i Omer Efendiji Ređiću, predsjedniku kantonalnog odbora Ilije i svima vama, braćo i sestre, koji ste došli da danas podijelimo zajednički bol našeg Zijade Efendije. Ismail Efendija, bujno. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Selamun alejkum, draga braćo u vjeri, poštovana porodica Ašić, dragi kolege, cijenjene džematlije Šehovaca i svi danas prisutni, želim podijeliti sa vama realnost života koje čine tuge i radost. Uzvišeni Allah upravlja procesima i on utiče na putanju svakog od nas od rođenja do smrti. Valja nama čitati znakove koje je uzvišeni Allah postavio na tom putu, da bi hrabro kročili korak naprijed. Vjernik musliman ne bi trebao ni stati, a kamoli kretati se nazad. I zato, kako god nas iskušenje strefi, bilo tuga ili radost, valja snagom vjere pročitati znak na životnom putu i opet krenuti dalje. Zato pripala mi je odgovorna uloga da podijelim riječi tazije sa kolegom Zijade Efendijom, porodicom Ašić, u povodu smrti Almahanume, koja je dio naše misije. Bilo u islamskoj zajednici, bilo u domovini Bosni i Hercegovini, bilo u ovom džematu. Kao i svi mi što činimo taj mozaik koji treba praviti progres u životu, trebamo se pomicati naprijed. Braćo u vjeri, dragi kolege, ja svakako ove riječi podrške, riječi tazije dijelim sa vama po zaduženju Resuleme Huseina Efendije Kavazovića, jer on danas zbog drugih razloga nije dio ovoga skupa, ali evo, mene je zapala obaveza da prenesem vama selame, da prenesem porodici Ašić, kolegi Zijade Efendiji riječi tazije, riječi podrške. Molim Boga uzvišeno da ovo primi od nas kao dobro djelo i da ako Bog da iz ovoga uzimemo pouku za vlastiti život, za napredak u ličnom životu našeg džemata, naše zajednice i ako Bog da se idući put sretnemo u bolje i na ovome, a ako Bog da i u svijetu vječnosti. Salamu Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى وصلوات على النبي ودعاء لهذه الميتة إداء مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام. الله أكبر. الله أكبر.